Idvor, moje rodno mesto. Znam da time nije Bog zna koliko rečeno, jer se Idvor ne može naći ni na jednoj zemljopisnoj karti. Koliko li je samo takvih mesta na zemlji, mesta koje volimo, ni sami ne znajući zašto. Volim svoje rodno selo. Volim ljude. Samouverene i sumnjičave prema svemu novome. Nepismene, ali mudre. Ratnike. Graničare kojima tradicija i čast predstavljaju identitet. Alfu i omegu života. Detinjstvo u Idvoru ne pamtim samo po zvezdanom nebu, već i po pričama sa povečerja. Pričama starijih Idvoraca o njihovim ratnim putovanjima i pričama o herojima naše istorije. Kraljeviću Marku, knezu Lazaru, Karađorđu ili Svetom Savi. Te priče mi sa jedne strane vezaše srce za našu bogatu istoriju i kulturu, a sa druge, te priče mi rodiše želju da i ja počnem putovati, ispisivati stranice nekih svojih dogodovština. Nijedan čovek ne može ništa veliko postići ako nije zagledan u zvezdano nebo. Sve svoje velike ideje razvijao na osnovu uspomena koje je nosio iz rodnog mesta, uspomena koje su se stvarale gledajući upravo u veliko prostrano i zvezdano nebo nad Idvorom. Letnja pastirska škola u Idvoru beše možda i najbolja škola koju u životu imah. Na tim pašnjacima sam učio plivati, roniti i hrvati se s vršnjacima. Na pašnjacima sam fizički ojačao. Naučio sam i biti odgovoran. To je valjda glavna osobina svakog pastira. Ali isto tako, na tim pašnjacima dobih želju saznati mnogo više o ovom našem svetu. Idvor voleh tada koliko ga volim i danas, ali želja da ojačam kao čovek u celini, ta želja Idvor načini tesnim. U vreme kada sam rođen, Idvor je pripadao takozvanoj vojnoj granici u Austriji. I ta vojna granica imala je svoju zanimljivu istoriju. Sve do početka 18. veka Turci bi ponekad napadali Austrijsku carevinu. S vremena na vreme turske vojske bi prelazile južnu granicu koju činiše Dunav i Sava i upadale duboko u austrijske pokrajine. Jednom u 16. veku turske trupe dopreše čak do Beča i pretiše da postanu ozbiljna opasnost po pretežno hrišćansku Evropu. To se ne desi. Međutim, po tom činu austrijski car Leopold I pozva Arsenija Čarnojevića, našega patrijarha iz Peći, da se sa 35.000 srpskih porodica preseli u austrijske zemlje severno od Dunava i Save, kako bi od tada pa sve do vremena kada sam se ja rodio tu čuvali granice. Za uzvrat Srbi dobiše privilegije i potpunu privrednu, duhovnu i političku samoupravu i slobodu. Vojvodstvo srpsko je trajalo svega 12 godina, poslije čega je ukinuto ubrzo, zatim je i formirana takozvana dvojna monarhija, odnosno
Austro-Ugarska kakvu je mi danas poznajemo, pri čemu su teritorije prethodnog vojvodstva srpskog pripojene Ugarskoj i time je srpski živalj izgubio sve vrste povlastica i kulturnih i političkih i ekonomskih, što je naravno izazvalo ogromno razočarenje u narodu. Kad nam ukinuše vojvodstvo, tada usledi serija protesta. Jednom prilikom politički vođa Srba u Vojvodini, Svetozar Miletić, drža govor na protestu protiv cara u Pančevu. Izvor vlasti državne, suverenstva državnoga, taj izvor su građani. Mi ne možemo priznati da je državna Protestu vlast se odazvaše mnogi Srbi iz Banata, među kojima bih i ja. On je, kada su njegova prava bila ugrožena, kada su prava njegovog naroda i slobodarske tradicije bile ugrožene, on je prelazio u borbu. Ta borba je dovela do apsurda da je on kao najbolji đak bio pred isključenjem iz škole i ostajao je u Pančevu i u školi samo zahvaljujući intervencijama. Kad ljubav naroda prema zemlji u kojoj živi zamre, tada počinje umirati i ta država. To je samo jedna od bitnih stvari koje naučih od mojih nepismenih idvoraca i duboko u sebi osetih da ovaj čin cara zapravo bi početak kraja Austro-Ugarske. Nažalost, jedini izlaz za mladog i talentovanog Pupina je bio da napusti Pančevo, kao što je napustio i Idvor, koji je postao premali za njegov talenat i njegove vidike o slobodi, i da pređe u važan univerzitetski centar Prag. Nisi ti gazio zastavu zbog cara. Gazio si je zbog sebe. Nezadovoljan si ovde. I dalje te interesuje ta nauka o svetlosti, ha? Onda idi i traži odgovor na to pitanje. Ja ti, sine, već sad ne mogu dati odgovor ni za prostije stvari. Ne znam šta je svetlost. Sigurna sam samo da je znanje ono što otkrivamo u životu. Sigurna sam da je to znanje svetlost koja osvetljava naš put i vodi nas u život pun slave. Nama je danas veoma teško to da razumemo. Kako može roditelj da pošalje svoje dete tako malo u svet koji je neizvestan i pun sukoba? Ali očigledno je odgovor Pupinu uspešan, delatan i verujući život. Svetlost univerzuma. Koliko se samo čovek oseti mali i nemoćan pred njom. Na svetlost univerzuma sam gledao kao na neku sliku večnog života o kojem je moja majka toliko pričala. Ali šta je ta svetlost? Privlačila me je i plašila. Ostati u selu na sigurnom sa porodicom ili krenuti za njom tako moćnom i opasnom i pokušati da odgonetnem šta je zapravo ona, šta je svetlost. Rastanak Pupina sa ocem i majkom bi za njih bio najteži mogući udarac, jer on je bio njihovo jedino muško dete koje je Pijada, dobila u poznim godinama nakon što je više dece izgubila i sada je on bio jedini sin, naslednik poznate seoske porodice. Napustih selo i krenuh za Prag. Tada, po prvi put u životu, videh oca kako plače. A ja imadoh čudan predosećaj. Toliko čudan da kada brod dovoljno odmače, sedoh u jedan ćošak i plakah, sve dok me san ne slomi. Put je krenuo pehovima. Prvo su mu ukrali pečenu gusku što mu je mama spremila za put. Zatim se uspavao pa promašio stanicu na kojoj je trebao da presedne za Prag.
Međutim, ipak su to bile srećne okolnosti, neki znakovi pored puta za Pupina, jer je dok je raspravljao se s kondukterom kako da nastavi put jer nema pare za novu kartu, taj razgovor načuo jedan stariji američki par koji se ponudio da mu plati novu kartu do Praga i to u kupeu prve klase zajedno s njima. Put do Praga protekao u ugodnom razgovoru sa parom Amerikanaca, gde on njih impresionirao ljubavlju i privrženošću roditeljima i kraju, i dvoru, i Banatu, kao i poznavanjem dva velika američka imena, a to su bili Benjamin Franklin, izumitelj gromobrana, i Abraham Lincoln, 14. američki predsjednik. Amerikanci su mu rekli da uz ta dva muška imena mora da doda jedno žensko, a to je Harriet Beecher Stowe, koja je autorka Čistomine kolibe, i da obavezno pročita to delo. Učenjem u Pragu nije prolazilo za rukom. Kako sam piše, osjećao je pritisak težak zagušljive sobe u kojoj je stanovao i plafona koji mu je bio tik iznad glave, ništa nalik idvorskim pašnjacima i slobodi na koju je navikao. Pođoh da tražim svetlost, a našao sam samo mrak. Poželeh se što pre vratiti u selo. Tu u Pragu primih vest koja iz korena sve promeni. Najgori način da shvatiš koliko nekoga voliš jeste da to shvatiš u trenutku kad taj neko ode iz tvog života. Vest o očevoj smrti me slomi. Slomi me više nego što je iko mogao zamisliti. Bio je skrhan vešću o očevoj smrti i odmah je pisao majci nudeći se da se hitno vrati u Idvor, da joj pomaže u muškim poslovima u kući i u polju. Rekla mu je ne, nećeš se vratiti. I koliko je snage morala da ima ta žena i koliko je imala tu mogućnost da spozna šta Mihajla Pupina čeka na tom njegovom putu. I odlučih. Odlazim iz Praga i ne vraćam se u selo. Rešio sam poći za Ameriku. Amerika je bila u priči i u predanju neki svet koji bi mogao da se osvoji i koji bi mogao da se otkrije. Kraj je 19. veka, početak 20. iz Potpalublja. Pupin odlazi u obećanu zemlju. Iz velikog austrijskog carstva u izazov pred strahom i nepoznatim. Ali imao je veru u sebe. Ljudi i smrad Potpalublja. Uzburkano more. Mučnina i osjećaj gladi koji je bio sve jači. Činili su jezivu sliku mog odlaska. Ali ni strah, ni bol, ni gušenja, ništa nije bilo toliko strašno koliko usamljenost i hladnoća. Prokleta usamljenost, kao u nekom zatvoru. Osjećao sam se osuđenim. Populacija Sjedinjenih Američkih Država je bila nešto ispod 40 miliona stanovnika. Međutim, u tom periodu, znači od kraja 60. godina pa do 1900. godine, je otprilike 12 miliona stranih imigranata došlo. Mahom su bili u pitanju Nemci, Irci i Englezi. Samo onaj koji ima lično iskustvo odlaska u stranu zemlju može da zamisli kako se Pupin osjećao kada je prvi put stao na američko tlo. Kada ga je imigracioni činovnik pitao, jel poznajete nekog u Americi, on je rekao, znam Lincolna, Franklina, Harriet Beecher Stowe, na što se ovaj nasmejao i rekao, imate odličan ukus u izboru poznanika. Stiže i šarmom osvaja svoju ulaznicu za to veliko društvo. Zemlja razorena građanskim ratom, čiji je predsjednik ubijen pre samo nekoliko godina i u koju su se slivale gomile siromašnih emigranata.
Američka demokratija delovala je kao propali eksperiment u očima mnogih, ali meni, kao i svakom čoveku koji je poput mene prešao Atlantik, bilo je jasno da je reč o mestu na kome se stvara nešto što svet još nije video. Život radničke klase je u svakom slučaju bio izuzetno težak i naporan, izuzetno male nadnice, dugi sati rada. Krečenje mračnih podruma, kanali, seča drveta, rad na farmi, sve je to Pupin rado radio i čini mi se, sećao se toga sa ponosom. Uslovi studiranja su za bogate bili naravno sjajni, kao što je to i danas. Za siromašne je bilo izuzetno teško, zato što je školarina bila skupa u odnosu na dnevnicu, na nadnicu koju je prosečan fizički radnik ili neki nekvalifikovani, pa čak i kvalifikovani mogao da priušti. Mihajlo Pupin je tokom života zapisao da su porazi samo kratka odmorišta za buduće pobede. I ne postoji drugo objašnjenje kako je uspeo da preživi prve godine u Americi, kako je uspeo sebe da spremi da uđe u akademski svet Amerike. Zapadni sistem ima jednu dobru osobinu, a to je da sve oni koji su nadprosečno inteligentni i sposobni iz bilo kog sloja društva da dolaze, je spreman da motiviše. Prijemni ispit na Kolumbiji su držali baš uvaženi profesori, a ne neki njihovi mlađi saradnici ili pomoćnici. I oni su bili apsolutno impresionirani Pupinovim znanjem. Kad mu je profesor rekao da nije morao toliko da se trudi da bi položio i sa manje znanja, on je rekao da mu nije bilo teško jer je u tradiciji njegovog naroda da se velika književna dela uče napamet kao što su srpske junačke pesme ili Njegošev gorski vijenac. A osim toga iskreno je priznao da se potajno nadao ako impresionira komisiju da će biti oslobođen školarine, što se i desilo. U jesen godine 1879. postadoh student prestižnog Columbia koledža. Ne bi u celoj Americi srećnijeg čoveka od mene. Ono što je potpuno oduševilo njegove kolege na fakultetu je kada je u rvačkom takmičenju pobedio šampiona druge generacije. Od tada on postaje apsolutni lider na svom fakultetu. Pošto je u akademskom i sportskom životu pokazao izvanredne urođene liderske sposobnosti, on biva izabran za lidera Studentske unije, što je bio iznenađenje za njega jer je to mesto namenjeno aristokratama sa Madison i Pete avenije, a ne seljacima iz Idvora, ali on izvanredno obavljao i tu funkciju, čime je dokazao da je rođeni lider. U samo 2 dana postah akademski građanin i punopravni državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Bi to najbolji dokaz mojim uverenjima da je svet nauke moj istinski dom i put kojim dalje treba ići. Njega je njegov profesor i mentor Rutherford toliko zaintrigirao Maxwellovom elektromagnetnom teorijom svetlosti da on pošto po to rešio da ide u Evropu na Cambridge na izvor te intrigantne teorije. U Cambridgeu hramovi behu podignuti u slavu svetim ljudima nauke. Majka moja primeti kako i oni, poput svetaca naše vere pravoslavne, otkrivaše čoveku tajne bića Božijeg i obradova se kada joj pisah kako ću školovanje nastaviti kod profesora Helmholtza, živog sveca savremene nauke. Helmholtz je poznat bio po svojoj laboratoriji gde se radila eksperimentalna fizika, ono zbog čega je Pupin i došao u Evropu. U Berlinu duh naučenjaka germanskih predstavi mi kulturu njihovu na drugačijoj ravni, naučenjačkoj. Kada ih prepoznah kao ljude dobre, koji poput mene tragaše za svetlom nauke, moj antigermanistički poriv omekša. U Berlinu stekoh titulu doktora nauka i činih sve da našim 2 kulturama, germanskoj i slovenskoj, nađem zajedničkoga i počnem ih miriti. Taj njegov pobednički mentalitet se nije ogledao u tome da on nikad ne izgubi, nego da on nakon najtežih životnih poraza nastavi da ide dalje. I najteži porazi o kojima on govori su gubitak najdražih ljudi.
Berlin mi dade jednu svetiljku, a drugu uze. Tamo primih vest da se moja majka Olimpijada Pupin upokoji. Međutim, na prvu pojavu prilike, on bi je zgrabio i iščupao se sa dna. U Berlinu upoznah Saru, ženu koja me privuče i koju poželih srcem spoznati. Zajedno odusmo u New York, gde me sačeka posao profesora na mom Columbia univerzitetu. Za razliku od mnogih velikih naučnika koji nemaju pedagoškog dara i ne umeju svoje komplikovane teorije da prenesu, da približe studentima, Pupin je imao taj dar. Bio je izvanredan pedagog, za što je dobio i zvanično priznanje, tako da je kao magnet privlačio studente, a on je među njima umeo da razazna briljantne umove koje treba negovati i posticati. 4 Nobelovca je odnegovao Mihajlo Pupin, 4 velika čoveka, a predavao je pred stotinama. I 40 godina svog rada kao profesor često je umeo sam da okarakteriše kao misiju. Mihajlo Pupin je kao mlad predavač na Univerzitetu Columbia uspeo da se izbori za sopstveni odsek za elektrotehniku. To je po prvi put na američkim univerzitetima da se elektrotehnika predaje samostalno. Dotad se predavalo u okviru odseka za hemiju, imajući u vidu hemijski izvor električne energije, ili u okviru mašinskih odseka, imajući u vidu generatore. Tako da mu američko društvo itekako s puno poštovanja odaje počast za ovaj njegov doprinos i u svim velikim institucijama ga se sećaju i zbog toga Pupinovo ime nosi Laboratorija za fiziku, ogromna građevina pod zaštitom države na Columbia univerzitetu. Ne prođe decenija kako žive smo spokojni u New Yorku, koji, kao u romanu, nestade u trenu. Nakon što se probudih iz kome, primih vest da je moja supruga Sara preminula od iste bolesti od koje bolovah i ja, i to lečeći mene. Kada mu je umreo otac, ta prilika koja se pokazala i iščupala ga sa dna je bio oglas u novinama koji je nudio prekookeanski put u Ameriku. Kada mu je umrla majka, on je pronašao novi život u Americi i oženio se. Kada mu je umrla žena, on je možda najteži taj bio udarac za njega kada je postao udovac, tim pre što se žena zarazila negujući njega od iste bolesti, a on ostao živ. Ali tada mu je prijatelj doneo 2 konja i on je u tim konjima našao sreću i ne samo sreću, nego su ti konji posle bili šampionski konji na različitim izložbama širom Amerike. Kada je u sebi otkrio izazov da postane naučnik, nije se zadovoljio objašnjenjem sveta, već je želeo da menja svet u kome živi. I to je bilo pronalazaštvo kraja 19. veka. Posvetih se našoj deci i svetu nauke, u kojem nađoh utehu. A baš to bi doba u kojem pronalazaštvo naglo procveta. Postao sam svedok jedne revolucije. Čovečanstvo je otkrivalo električnu energiju. Krotilo je sile gromova, reka i mora i tom energijom osvetljavalo sebi početak jednog novog poglavlja u borbi protiv mraka. Može se reći da je to epoha koja je donela svetlost u život gradova. Do tada je praktično su postojala 2 života, život za dana i manje život, jedan pasivni oblik života u vreme kada padne mrak. Mrak noći je bio zamanjen lampama kerozina i kasnije Edisonovom sijalicom. Bio je svestan da ta velika svetlosna revolucija u stvari predstavlja promenu u shvatanju, da od nauke do pronalazača i primene se znatno skratio vremenski period. Hteo je da učestvuje u tomu. To su bili društveni izazovi i naučni izazovi koje je on spoznao i u kojima je imao bitnu ulogu. Ima 18 titula doktora, izuzetne pronalazačke sposobnosti i postaje
milioner. Pre Pupina postojali su rentgenovi zraci, međutim, sam proces dijagnostike trajao i do sat vremena da bi se obezbedio snimak odgovarajućeg kvaliteta. Umetanje fluorescentne ploče između objekta rentgenskog snimanja i fotografske ploče smanjuje ekspoziciju štetnim rentgenskim zracima sa sata na par sekundi, znači za 2 reda veličine. Time je doprineo strašno dijagnostici u medicini i samim tim zdravlju čovečanstva. Postoji priča da ovaj projekat nikad nije unovčio, odnosno da ga je dao besplatno na korišćenje, zato što je govorio ovo je nešto što treba da pomogne unesrećenim ljudima. Da li nam je poznato kako koristimo i kako možemo da imamo više kanala na radiju i televiziji? Pomoću uređaja koji svi zovemo tuner, u celom svetu se taj uređaj zove tuner. Tuner od engleske reči tuning, što znači podešavanje, zapravo je narodski rečeno ono što svi radimo kad vrtimo dugme na radioaparatu. Mi podešavamo frekvenciju prijemnika na frekvenciju predajnika one stanice koju želimo da slušamo. To je originalno Pupinovo delo, kad ga je napravio uz pomoć jednog promenljivog kondenzatora i induktivnosti i obezbedio selektivnost radioprimnicima. Kasnije je Pupin govorio da je inspiraciju za taj izum dobio slušajući gajdaše u njegovom rodnom Idvoru kako štimuju gajde da bi postigli tonove koje hoće da dobiju. Nauka nas može dovesti do visine bogova sa Olimpa, ali ako zanemarimo duhovni razvoj, nestaćemo u ratovima, mržnji i ekonomskim krizama, govorio je Pupin. Da nam neće pomoći tehnološki razvoj ako ne budemo kao ljudi bili bolji. Nauku poče podmuklost ljudska koristiti da razori svaki spomenik reči Božije na zemlji. Slutivši ovo zlo, zajedno sa prijateljima već dugo radih na osnivanju udruženja naučnih koje za cilj imaše istraživanje prirodnih zakonomernosti i borbu protiv podmuklosti ljudske. Čitav svoj život u Americi, sve resurse kojima je raspolagao, sav svoj novac, ugled u američkom društvu, Mihajlo Pupin je koristio da pomogne kulturno, humanitarno i politički srpski narod. Njegovi mnogi patenti imali su direktnu primjenu u vojsci, u detektovanju podmornica, u komunikaciji između aviona u vojnoj avijaciji, što ga je približilo američkom vojnom vrhu pa i američkom državnom vrhu. Jedan od tih primjera je 918. godina, kada se prvi put u američkoj istoriji zavijorila srpska zastava nad Belom kućom i kada je predsjednik Amerike Woodrow Wilson napisao proglas srpskom narodu koji je čitan u svim crkvama, na svim bogosluženjima, bez obzira na veroispovest, i bio je štampan u američkim medijima. Mnoga moja naučna dostignuća pomogoše da se rat što pre završi. Moj položaj dovede me do kabineta samog predsjednika Wilsona. Tada dobih priliku založiti se i objasniti mu slobodoljubive namere moje otadžbine i moga naroda. Kao počasni konzul Srbije od 1912. godine mnogo je doprineo da danas živimo u zemlji koju prepoznajemo kao svoju domovinu. Pupin je govorio da ne postoji veće zadovoljstvo za čoveka od njegovog poštenog uverenja da je posao uradio tako da je u njega uložio sav svoj trud i sve svoje sposobnosti. Kada vidite fotografije NASA na kojima u osnivačkom odboru te velike institucije sedi Mihajlo Pupin, kada shvatite da Amerika nije imala predsjednika Njujorške akademije nauka rođenog van Amerike do Mihajla Pupina, kada saznate da se u njegovom kabinetu osnovalo američko društvo fizičara, vidite koliko je njegova nesebičnost bila velika. Pronalazač Mihajlo Pupin zadužio je svet velikim brojem pronalazaka koji su registrovani u 34 patenta. Bez njegovih pronalazaka ne bismo danas mogli da telefoniramo, ne bismo mogli da gledamo televiziju i koristimo radio, niti bismo imali savremena sredstva medicinske dijagnostike. Da li nam je poznato kako koristimo i kako možemo da imamo više kanala na radiju i televiziji? Pomoću uređaja koji svi zovemo tuner, u celom svetu se taj uređaj zove tuner. To je originalno Pupinovo delo. Kasnije je Pupin govorio da je inspiraciju za taj izum dobio slušajući
gajdaše u njegovom rodnom Idvoru kako štimuju gajde da bi postigli tonove koje hoće da dobiju. Mogu da zaključim da se retko u jednoj osobi steknu sve te osobine izvanrednog naučnika, inovatora, preduzetnika, diplomate, pedagoga, dobročinitelja. Zato mi u Institutu Mihajlo Pupin s ponosom nosimo njegovo ime i trudimo se da i sami kombinujemo nauku, inovaciju, preduzetništvo, dobročinstvo. Jedna ideja provejava kroz svo Pupinovo stvaralaštvo, bilo da su u pitanju knjige, pronalasci, naučna karijera ili lični život. A to je osjećaj snažnog čoveka, ornog za trku. Imamo li mi danas takav osjećaj? Stari Grci govoriše kako je red sveta našega iz haosa nastao. Iz haosa u kojem lebde oko sunca, atomi svetlosti dolaze k nama. Plodnoj zemlji našoj smisao daju u obliku života. Svetlost je dar koji nam nebesa šalju. Malo je jedan život da se spozna svetlost univerzuma. No, kada čovek počne znati da svetlost nije samo izvor života, već i sam život večni, tada je dostojan biti deo pića njezinoga i videti lica Božijeg.